nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza mwese aho muherereye. Kaze makuru yo muri iki gitondo turi kuwa mbere tariki 3 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Mwese mbifurize rero kugira ibihe byiza. Amakuru yo muri Rukerera araza kwerekeza hehe? Turababwira ko Wazalendo bagera kuri 12 bamaze gufatwa, 2 bagahita baraswa muri grupoma ya Ruhago ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Kabare. Muri Uvira ingabo z'igisirikare cy'u Burundi na FARDC bongeye kugaba ibitero ku birindiro byarwanye b'intare za Sarambwe mu misozi ya Rukoko na Kibindi. Ikaba imirwano yongeye gufata umurego wo ku rwego rwo hejuru. Nzibira ni muri Kivu y'Amajyepfo, FARDC na Wazalendo bongeye kugaba ibitero bishyashya ku barwanyi b'intare za Sarambwe hitwa Ikicanga. Kugeza ubu imirwano yongeye gukomera. Ndaza kandi kukubwira ako muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kurwanira mu misozi ya Tongo nyuma yo gusubiza inyuma ibitero bagabweho na FARDC. Akaba ari ibitero ngo byaje bituruka hitwa Inyamirima. Turababwira kandi ko muri Masisi igisirikare cy'u Burundi bari kumwe na Wazalendo abagabye ibitero by'ubwiyahuzi mu kubarwanya b'intare za Sarambwe hitwa Isake. Aha naho turaza kurebera hamwe uko amagingwa ya ibintu byifashe. Turaza no gusubira muri Kivu y'Amajyepfo muri Fizi tubabwire ko aramutse imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ingabo za leta ya Kongo. Ikaba ari imirwano yongeye kubura mu bice bya Rurenge. Turaza kuhanyarukira naho turebe uko ibintu bibyutse byifashe. Imirwano iri kubera i Lubumbashi yangirikiyemo byinshi n'abantu bakaba bakomeje kuyicirwamo ku bwinshi. Turanyarukira i Lubumbashi turebe uko ibintu biramutse muri iki gitondo. Turaza abirumvikana no gusubira muri Rucuru tubabwire ko ari kubera imirwano ikaze. Akaba ari imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo zitwa CMC mu gace ka Mirangi. Akaba ari imirwano rero yatangiye ku munsi w'ejo, ikaba n'ubu ngubu yongeye kuramuka. Mwese muherereye rero mbahaye ikaze muri aya makuru. Nizere ko mwagize ijoro ryiza, nizere ko muramutse neza. Bagiye mu kazi ndabifuriza kuza kugira akazi keza. Abatarakora subscribe hano ku Ibendera TV ndabibutsa gukora subscribe, hanyuma kandi mugiye mukora subscribe mwibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification ikwereka ko utamakuru azajya kugeraho datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, sigaye mu kanya gatoya cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka anongere embahe ikaze muri aya makuru. Nizere ko amukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV abaherereye mu Rwanda nongeye kuba ikaze. Abaherereye mu bihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Kenya, Tanzania, Zambia, Sudan na Malawi, namwe mbahaye ikaze muri aya makuru yo muri Rukerera. Namakuru uduhayemo ikaze n'abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaherereye mu Bubiligi, mu Buholandi, Ubwongereza, Ubufaransa, Norvège, Canada na Australia, namwe tubahaye ikaze.
nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibice bya agrupoma ya Ruhago ni muri Kabare muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hahise hatangizwa imikwabo iremereye kandi iteye ubwoba. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi abarwanyi ba Wazalendo bagera kuri 12 bakaba bamaze kuvumburwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, abagera kuri 2 muri bo bakaba bahise baraswa nyuma y'uko abangaba bashatse gutera amahane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero bagahita bahuranyamo urusoro. Nyuma y'uko rero ahangaha higaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, byaje kumenyekana ko ngo hari Wazalendo zageze gucya zikakuramo imyambaro zikisha mu baturage n'intwaro zabo, ngo bari bagamije kujya bahungabanya umutekano ko bwije nuko bukeye. Kugeza ubwo rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bahise bakurura amakuru bakuye mu butasi bwabo, rero batangiza imikwabo muri grupoma ya Ruhago iherereye muri sheferi ya Ninja ni muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero avuga yuko abarwanyi ba Wazalendo n'ubundi bakomeje guhigwa, uretse abangaba bagera kuri 12 bavumbuwe abari kumwe n'intwaro zabo zo mu bwoko bwa AK47 zigera kuri 3, bakaba banavumbuwe hamwe n'amasasu atari makeya. Amakuru rero akavuga yuko kugeza ubu imikwabo no guhiga yaba izi Wazalendo yaba FARDC abihishemo anga hose ngo abagomba kuhazenguruka ubundi bakakorera isuku n'isukura. Reka tukiri muri Kivu y'Amajyepfo twerekeze muri Uvira, mbabwire yuko imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Akaba ari imisozi, akaba ari imirwano iramukiye mu misozi ya Rukoko na Kibindi, aho n'ubundi imirwano ngo yongeye kuramukira kandi ikaba ngo iri kugenda ikaza umurego. Imirwano rero ikaba yongeye kuramuka mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 3 Ugushyingo muri uyu mwaka mu misozi ya Rukoko na Kibindi, akaba ari muri teritwari ya Uvira, ngo ni hafi y'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Amakuru yemeza ko ingabo za FARDC zifatanyije n'iz'igisirikare cy'u Burundi aribo batangije ibi bitero biturutse mu gace ka Gatumba bakinjira mu misozi ya Kongo mu rwego rwo gusenya ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubwo rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bazamukaga bagatangira gusharinga amasasu kuri defense z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bahise batangira kubasubiza, ndetse ubwo urugamba ruhita rutangira kwambikana. Amakuru aturuka haravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe nk'uko bivugwa n'abaturage bahatuye ngo bagaragaje imbaraga zikomeye cyane mu kwirwanaho, ndetse ubu ngo barimo guhangana no gusubiza inyuma baba bagabyeho ibitero. Akaba rero amakuru avuga yuko ngo amasasu arimo kumvikana ari ay'imbunda ziremereye n'izoroheje muri ibi bice. Kugeza ubu ngo urugamba rwamaze kwambikana no gukomera. Reka kandi twerekeze na Nzibira tubabwire ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo bongeye gutana mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu bice bya Kicanga. Mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere imirwano yongeye kuramuka muri Nzibira hagati y'Amasisi na Rucuru. Abaturage baherereye bakavuga yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe n'imitwe ibafasha kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bongeye gusuka urufaya rw'amasasu mu bice bya Kicanga na Burungu. Amakuru akavuga rero ko ngo bagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye mu misozi ya Kanyangwe na Bukombo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo bongeye nabo kugaragaza imbaraga zo ku rwego rwo hejuru, batangira guhangana n'ibi bitero bagabweho ngo abafite intego yo kubisubiza inyuma, mu gihe abandi bo ngo abagabye ibitero bashaka kwirukana abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice.
kugeza ubu ngubu rero amakuru aravuga yuko iyi misozi y'amajyaruguru ya Nzibira ngo harimo kubera imirwano itoroshye, dore ko abaturage bo ngo abamaze kuvanamo akabo bakaba barimo kugenda abahunga. Nubwo bivugwa gutya ariko ngo n'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kugenda bamwe basubira inyuma aho ngo ubu barimo kwerekeza hitwa Ikatare. Amakuru rero akavuga yuko uru rugamba rwongeye kuramukira ahangaha ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe baramutse bagaragaje imbaraga nkeya byahesha amahirwe abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo yo kongera gushinga defense zabo muri imisozi, ariko ku rundi ruhande abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bikaba bivuga yuko ngo bakomeje kongera imbaraga mu mirwanire yabo, bintu bishobora gutuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abashobora kutaza kwegukana intsinzi muri iyi mirwano abatangije ahangaha. Amakuru rero angezeho aka kanya aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Rucuru bongeye kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri Itongo. Akaba ari ibitero ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bagabweho biturutse ahitwa Inyamirima. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo ngo imirwano yongeye kubura muri Tongo, aho amakuru avuga yuko ngo haramutse amasasu, akaba ari muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko ngo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo ari bo bongeye kugaba ibitero, bakaba ngo babigabye baherereye cyangwa se baturutse mu gace ka Nyamirima berekeza ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu ariko nk'uko byemezwa n'abatuye muri ako gace, abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo basanze ubwo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabaga ibitero, basanze abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bari tayari maze batangira gusuka urufaya rw'amasasu. Amakuru aravuga yuko ahangaha ngo hanaturikiye drone yo ku ruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Gusa ariko amakuru akavuga yuko iyi drone ngo ishobora kuba yagiye ikongera ikayobywa mu gihe rero ngo yagarukaga ikaza kuhanuka n'ubundi itarashwe, nubwo ariko ari amakuru akirimo kuvugwa. Gusa kugeza ubu icyo nakubwira nuko muri ibi bice imirwano irimo gukaza umurego. Hirya no hino rero hakaba haramukiye imirwano ikomeye cyane muri Masisi. Igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo baramutse bagaba ibitero abaturutse Isake, bakaba bari kubigaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe ahitwa Akirorirwe na Katovu. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo hongeye kumvikana amasasu, bikaba bivugwa yuko ngo ari abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri Masisi. Bakaba ngo bagabye ibi bitero baturutse mu gace ka Sake, bakaba barimo kwerekeza misozi ya Kirorirwe na Katovu. Abaturage baherereye ahangaha baravuga ko aya masasu yongeye kumvikana kuva saa 10 zo muri iki gitondo, kandi bakavuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barimo guhangana n'aya masasu, kandi ngo bakaba barimo kurwana bayasubiza inyuma. Aha rero hongeye kwaduka amasasu nyuma y'uko ibi bice n'ubundi byinshi biherereye ahangaha abarwanyi b'intare za Sarambwe barabyigaruriye, ariko kandi abarwanyi b'intare abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo ngo bakaba bafite ibirindiro hafi ya Rukweti, ari naho ngo operasiyo zigaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe inyinshi zikunda gutegurirwa no gutunganyirizwa. Reka twerekeze muri Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo dusubiye. Imirwano yongeye kuramuka muri uru rukerera hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ingabo za leta ya Kongo, aho iyi mirwano yongeye kubura misozi ya Rurenge.
muri Fizi imirwano ikaba yongeye kubura hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru avuga ko abagabye ibi bitero ari abo ku ruhande rwa leta ya Kongo, bakaba babigabye baturutse mu gace ka Rurenge, bakaba rero ngo abarimo kugerageza gusatira ibirindiro by'abarwanyi mu mutwe wa M23 na Twirwaneho biri mu misozi yitegeye Minembwe. Abaturage abaherereye ahangaha bavuga yuko amasasu aremereye yongeye kuramuka muri iki gitondo, ndetse kandi bakavuga yuko ngo kugeza ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurambika neza intwaro zabo, imboni ziboneshereza intwaro zabo, bakaba nabo bamaze kuzerekeza kuri abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Sharinge zikaba zikomeje kuba sharinge, bamwe barohereza kuri defense y'abandi, abandi nabo bagasubiza. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bimeze nabi cyane muri ibi bice. Reka tunarebere hamwe imirwano irimo kubera i Lubumbashi. Amakuru aravuga ko yangirikiyemo byinshi n'abantu bakaba bakomeje kwicirwamo ari benshi. Imirwano rero ihanganishije umutwe w'inyeshyamba wa Jenafeke ugizwe n'abantu bavuga ururimi rw'igiswahili na Wazalendo baturuka mu bapfurero, imaze kugwamo abantu babarirwa mu 10, amazu akaba yasenywe ndetse n'insengero zikaba zatwitswe. Ahitwa Irwashi ho muri Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga niho iyi mirwano ikomeje kubica bigacika. Ni imirwano amakuru agaragaza ko yatangiye mu gitondo cyo ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 2 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2025. Iyi mirwano ngo ikaba yaririje umunsi, ndetse no muri iki gitondo ikaba yongeye kuramuka. Amakuru arahamya ko iyi mirwano imaze kwicirwamo abantu barenga 10 bo mu ruhande rw'abapfurero. Abakomerekerewe muri iyi mirwano barabarirwa muri imirongo nk'uko amakuru yatanzwe n'ubundi abivuga. Ni mu gihe kandi hasenywe insengero 3 z'abapfurero n'idini ya WTMC Park nayo rikaba yasenywe. Si ibyo gusa kuko kandi amazu menshi y'abapfurero yatwitswe, hakaba harimo n'abantu bayahiriyemo nubwo bo umubare wabo utaramenyekana. Umupfurero watangaje amakuru uherereye muri ibice yagize ati turifuza ko leta ibimenya ahari ibi byago twabikira bakadutabara. Inkomoko y'iyi mirwano abapfurero bashinja ubujura inyeshyamba za Jenafeke bavuga ko zinyaga abacuruzi babo, ubundi kandi ngo zikabakoreraho n'urugomo n'iyicarubozo utaretse no kubambura utwabo. Ngayo nguko byifashe muri aka gace gaherereye Lubumbashi, izwi nk'umujyi wa kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ya Kinshasa. Lubumbashi ikaba ari igice kiri mu majyepfo y'iki gihugu, ikaba kandi ubutaka bwayo buturanye n'ubw'igihugu cya Zambia. Reka twerekeze muri teritwari ya Rucuru. Ndatekereza ko turimo no kugenda tugana ku musozo. Nongera kubibutsa ko yari amakuru ku Ibendera TV. Nge nitwa Umukada. Ni wamaze kugera hano rero nyemerera uterekeho like yawe mu gihe kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano, unyemerere ukore subscribe. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera nisinye dora notification kugira ngo butaha amakuru ajya kwizanira udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Muri Rucuru rero imirwano ikaze irongeye iraramutse hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo CMC, akaba ari mu gace ka Mirangi.
imirwano ikaze ikoreshejwemo imbunda nini n'intoya yongeye kubura, ikaba yongeye kubura muri Mirangi muri Rucuru. Akaba ari imirwano yatangiye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 2 Ugushyingo muri uyu mwaka turimo 2025. Ikaba ari imirwano iri kuba hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu mutwe wa CMC ni mu mudugudu wa Mirangi uri muri groupement ya Mutanda muri sheferi ya Bwito ni muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage baherereye aravuga ko abarwanyi ba Wazalendo aribo batangije igitero kare mu gitondo, no kuvuga ku munsi w'ejo bakagaba ibitero ku birindiro bya 23 biri muri ako gace ka Bwito. Abaturage benshi bavuga yuko ngo bahise bahunga bagahungira mu mashyamba, abandi bakerekeza mu midugudu yegereye aha imirwano irimo kubera kugira ngo abirinde ibisasu n'amasasu akomeje kubaraswaho. Ubu ibintu rero ngo byakomeye ndetse urugamba ngo rwazamuye intera. Amakuru yandi akaba avuga ko umwuka w'ubwoba n'impungenge ukomeje kugaragara no mudugudu wa Kagara, ni mu gihe kandi no muri Rukerera imirwano yongeye kwaduka muri bice. Uyu mudugudu wa Kagara rero uherereye hafi yaho imirwano iramukiye mu gihe ibikorwa byose by'ubuzima busanzwe by'abaturage n'amatorero n'amashuri byamaze gufunga imiryango yabo. Kuri ubu kandi imirwano hagati ya 23 n'abarwanyi ba Wazalendo ikaba ivugwa no mu gace ka Kateku kari mu groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale, aho abaturage batangiye guhungira mu bice byegereye ishyamba rya Walikale. Kugeza ubu nta mubare nyawo w'abaguye cyangwa bakomerekeye muri iyi mirwano uratangazwa, ariko inzego z'umutekano zikemeza ko imirwano ikomeje gukaza umurego muri ibi bice. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire cyane, hanyuma kandi tugane ku musozo. Mwese nizere ko mukomeje kugubwa neza, kugira ibihe byiza, hanyuma bagiye mu kazi mugira akazi keza kandi mugubwe neza mukurikira gahunda za Ibendera TV. Mwese rero bye, ciao ciao.